Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Oh, adtoy ti order mo a barako a kape, Enteng. Ada creamer kan asukar na. Ay na, nagsayatan na. Amok, sana kompleto ti aldaw mo no awan ti barako a kape. Ay, nasayatan mo, dong. Kinapod na. Sana balin ajak mangan itiin na pa. Basta kapiak. Gudan. Na, ay madimot na, Enteng. Di pa'y kat agulser ka, adi na oras. Maray, gumatangak man iti may sa kilong asukar ken 1/4 a barako a kapay. 48 pesos itantimay sa kilo nga asukar, marituyang. Agasem ngay, nayunam lang iti 50. Sige, anya ngay nga raw. Ay talaga akasta, marituyang. Ngumi na tigagatangan itan. Timot 1/4 a barako, iti 6 pesos. Anya! Ay saus, 50 laang idinaudi agim matangak. Ita, 86. Ay, uray awanan ti agkap-kap iti barakaw no kasta. Ay makamu ka. Talaga nga ron ang iminan. Unay kamutin. Ay, anusan milaangan ti agkapi iti bulbulong maray. Para barako a kapilaang nagngina. Kumaa, numabsog nga ron datao taysaw. Ang amsan mang. Ay, nakaluto akon para iti pamigatan. Ang amada kapayla dito silita na kaida. Ay na, tuyang, masadutang mitin na bumangang. Ken, agkakapsot mitin di bagbagay. Nasakit pa yung tiulok. Ay na, Apay ngay. maikawa nga ron iti kaawan ti barako akapita. Apay nga minadi ka gimata nga ya. Sana balay, taadamot bulbulong di ta arubayan ti balay ta amabalin akapyon. Ay, jak kayat ti bulbulong laing akapit tuyang. Kayat ko kitay barako mit Tapno maagasan ti sakit ti ulaw. Ken panagkakapsot ka. Ay nalipato mon ti barako akapay. Nangina itan. Anya? Adda ko iti paraangan da parinteng. Aginda da magakman iti pangasaan da. Pamrayak metay ti makikapay. No, adda kapida barako agtok-tokak iti ridaw. Parinteng! Parinteng! Pare! Si Kagaya pare. Umunag ka. Agtugaw ka. Agyaman pare. Umayak ko bumulot ti pangasaan pare. Ken pambarak metin ti makikapay. Mabalin latamot Ang sakpe na. Umay ka tagis istoryata. Agkapi kang agpaiso. Ay, kitwo na pare. Ay na. Dayta mantikayat ka. Kapi apuro pare. Agyaman pare. Anya ti papaaramid yu diti likodan ti balay awang kail. Nursery. Makabilak iti similya akapi. Mayat nga min kahit. Kayat ko amaawis mo dagiti kayat nang agmula iti kapay. Aya. Tano asino ti kayat nang agmula. Umay dala kanyak ta kakida. Oy, mayat day ta na panunot yu ang kail. Nang runa kat nangina ita ti kapay. Iso asika kwera. Agmula ka iti kape iti aglawlaw ti balay mo. Iti kasta, adan to agbunga. Yan may sa, mangted pa iti presko nga angin iti aglawlaw. Uwan mata ang kail.
Adaw dagiti napanagala iti similya ti kape ijay ayan ni kapitan. Anyamot ngay numapan ka. Tapadasan tamat ti agmula iti kapay. Agbanbanogak lang, agmula-mula di tayo iti kapay. No aduda mo't nga nagmula. Na, kunam ti kasta. Idin to ta nagrawot ka iti kapay. No kayat mo ti umigop iti kapay. Gumatang ka Na, anya ngay nga rod ti serbidye bangkag ta, no di mo matmulaan. Nalakaya ti agmula iti kapay, tuyang. Adaw ti proseso na dayta. Sana dayta ti parikaw. Gumatang ka iti kapay dita, no kayat mau. Nagsasaw ka? Kunam matla no ado ti kwartam. Sadot kakit di iso ti amaw. Umayak mamamangala iti similya ti kape, kapitan. Ay, wala, kagawat ko na. Oray siyak, kayat kumatag mulay taglawlaw ti balay kaw. Tapno presko ti angin ni taglawlaw. No agbunga da, adan tumot ilako ka. Ay, wala. Ay, no kasta ko maamin ti kapanunutan dagiti kalugaran tayo. Di ibirigaw. Talaga kasta siguro, kapitan. Saan tayo anam naman? 100% nga daw manamong kadatayaw kadagiti ibaga tayaw. Eh, wala kagawat. Wala. Mangalakan iti imulam. Tanay, ikak man. Dagiti daduma pa'y akakadwa tayo. Tataba daw, awan ka diti plano yung agmula iti kapay? When now, saan nyo ka di nga amaw? Nga dait itad ni Uncle Asimilya ti kapay? Jak amo dayta. Anya ngay mananday tangar aramidin ni uncle mo nga inteng. No siya kamay sa, kontraak iti dayta. Anya? Apay, awan kayo di napalabas nga assembly meeting ti barangay? Awanak, sa anak mo't amapan makimit-meeting. Anya? Ibagam ka ni Uncle Mau, no at dapay na bate apundo ti barangay. Igatang nalangan iti kapay kinasukar. Tayo waras na. Saan kat akasta, banugan na pailang dagiti tattao iti masakupan na. Ngagmula-mula iti kapay. Saan to agkapay? Eh, kunan ni pari badungkan kaday takwaro. Unang kail, ibaga kano kada kayaw, iso nga imbaga akon Eh, tila sasawan da dya pari badang. Kunamlan asino manen akalaingan. Unang nga rodang kail. Eh, dayta ti kagurgurakan ko na ta naglaing asumao. Diyo pa'y lang rod bakalan. Eh, just kikamot ko araw. Ha? Tila ibagbagam. Ay, panawanak man dito. Salbag kamot. Nay. Ha? Ha? Ay sus, delikataon. Makaungat at talagan niya ang kain. Apay, di mo makita dayta nakapaskil dita di deng. Sikamat tinang ipaskil iti dayta. Ah, Bawal ang nakasimangot. Ngam apay ngay. Ati umumatan ti may sa agurilya ang nakasimangot. ay, masurunak nga rod ka ni pari badaw. No adda assembly meeting, kanayon nga awan. Inton adda project. Eh, kontraan na. Na, kat, ni pari badong ti pagpupungtutam ngagmalmalam? Ay, ituloy mo kit din tinarugyam. Ah, Saan ani pari badong ti mangdadaal itinarugyan niyo? Aywanan nyo kit di anaimbag dagiti mulayo akapay. Tapno mabibiit at dumakkel da. ah, Bayam da dya pari badong. Anya ko maano di na kayat. Ay kat bay amon Madimang amin tikas di nga imbagam ka ni uncle mo. Akwaraw. Ang angawak lang, mate. Ngam nakaungat kit din. Di nardanas kon ati pimanaw. Leksyon kang kadayta. Inton maminsan, di kagang angaw. Nangruna no saan nga oras ti panagin nangaw. Unang paisaw kagawad. Narigat gayam ti kasjay. ay, kumusta dagiti bulam akape ko araw? Mangrugin nga glom dagiti bunga dangkail. Eh, nasayaan na. Uret ti mulak akape iti arubayan. Eh, maluluumot ang dagiti bunga na. Mabalin ng aburasan into no next month. Adun to ti kapitay wangkail. Pangilakwan tayon tungay. Eh, isa na parikot nita kwarog. Ado ti amok a pangilakwan. Ayos nga rod no kastangkail. May sasakumot analuom abunga ti kapiday tao'y badaw.
Dagdaga rito yan. Ay, agpudno ka man ba daw? Tinakaw mo day tanya. Amom nga rudin nga awan mula ta akap eh. Ibagampay lang nga tinakaw ko. Salpag ka. Hingga man kinibilag tapno magango daadagos. Kalpasan na. Baywam tumitay na naimbag. Naimbag lang nga dakapyan da tao. Nagalastik nga ugalim ba daw? Day talag takaw ta maw. Nita, pigsaan pa'y lang mo ti mangibalikas iti dayta. Kay, anya ngay nga raw, pudno mag. Ay sumardan ka man. Ang mga no damakangag. Salpag ka. Apay nga intay. Naburas metten dagiti naloom abo nga timulayo akapay. Anya? Ay awanan. Adda sa bali ang nagburas. Nananaasin nga ti sa bali ang nagburas. Jakmat imbaon ni Kwarog. Tinakaw da nga rudan ano kasta. Nagawan kit din aba inday tagag tatakaw. Pati kape, takawan na. Nagkuna aya nga men, nga adda ba inti agtatakaw. Masapul ang matilew. No asino day tagag tatakaw iti kape. Makumikom ni kagawad kwa nang aglako iti tersina na. Agawa ang iti agburas ka dagiti nalom abo nga timula na akapay. Isupay nga damaor nung kao. Kalpasan na. Inakto ilakaw ijay ilay. Kagawad ko nang. Gumatangak man. Mabitlan! Umayay! Nasayaat. Tabisay ni kagawad kwa nang. Agawa ti agpuraw. Di ka pa'y lanapnag si kabadaong. Nagadumot ang dagitaw. Talo akaban analoom abong ati kapay. Bibiyangan man ang dagita ako naktuyang. Diskarte ita ti masapol. Tapno agbyag ka. Ha? Jakla kayat ti agkapi iti tinaktakaw. Nagkunang amin aya akapyam dagitoy. Tapno ang maum. Mapan ko ilako dagita ijay ilay. Isupay apagkwartaan. Anya? Ay panawan nakman dito'y tuyang. Di mon biyangan dagitoy. Duldulin ko dito'y abunga dagiti kapay. Nasayatim may kayo, Kapitan. Apay kagawad. At dagtaktakaw iti bunga ti kapek. Tinakaw da pinoros. Inalada pa'y mataminan. Anda? Kasano napasamak ti panagtakaw da iti bunga ti mulam a kape? At damat itay bigat. Itay malam. Awam matan. Sasalbag. Imbal aldawan ngagtaktakaw da ita atao Ay, masapol ang matiliwan. No sino man day tangagtaktakaw, Kapitan. Kinapudno na. Adamat nagtakaw iti bunga ti kapimay. No asino man day ta. Matiliw tumot lang iti kamaudyanan na. Ha? Natakawan kayo, mate? Wen. Iso apat check ang may salaang ti tao nga aramid iti kasta. Anya? Tinakaw dati bunga ti kape yung angkail. Kastamot ni kagawad ko anang. Ay, iso akita man. Ang mga no isarunuda mo timulam a kape at takawan. Ay. Agawid ak nga rutang. Tay nakagpuros ka dagiti bunga ti mulak a kape angkail. Kaya nagridam kayo. Agbantay kayo kadagiti tanod mau. No kasapulan, agbantay kayo. Oray aldaw. Unang kail. Aramidan mi dayta. Very good. Isa, dua, talo, upat, 5,000 a pisos tinaglakwak iti kape. Ato iti 1,000 tuyang. Inka makitsinda. Ha? Jakpagan ano ti kwarta naggapo iti tinakaw. Kunwari mo dyan. Bakitan? No di mo kayat, disan lang. No nagmula ka kumamot idi iti kape. Di adda kumamot ti mapan mo ilako ita abunga ti kapita. Saan kat aday tagtaktakaw latar aramidam. Ay sumardan kan kunak. Ay salbag kakit dalaklakayan! Di ka lamabaing! Awan ita da pari intay ken maribanang dito'y balayda. Tas sigun ken ni kagawad ko anang. Adda kano dinarayan da akasangay ti gayem da iti sabali a lugar. Makita ket naloom da manay dagiti nabati abong at timula da akapay. Ay gundaway ko itahan tagtakaw. Punwag ti sakaw. Nukurang umalatiwak iti mula ni Kwaraw. Si kagayam tagtaktakaw iti kape, tatabadang.
Kwaraw? Picturan ka man. Ay, kwaraw. Saan kumamit ah? He! Sana? Saan? Ay, di mo picturan. Si kagayang tagtatakaw iti mulak akapay. Ah. Pare? Parinteng? Ay, kwa paray. Ay, tumaraya ka. Ay! Dinak may tarayan, pare. Gaputa irakad ka dita po unti kapay. Salbag ka! Ay, pagpakaasiak, pare. Kagawad ko anang. Pagkawanan da kumaa. Ay, jakton ulitan pa tagtakaw. Ay, Ay, kawan ti pakapakawan kanyak. anya. Ay, pakawanan da kumutin na, pare. Tain namin kumutin kada kayo, basol ko, pare. Aklo na, siyak tinagtakaw iti damaw. Kan siyak tinagtakaw iti bunga ti kape ni kagawad. Tapno amaw, imbaga mila nga napakawanda ka. Tapno agpudno ka kada kamay, kamadong. Ngam itata nagpudnukan, ibabawi mi amin nga imbagamin. Anya. Aga semut nga minday tanga aramid mo, paray. Maikan kayo lang arudan iti imulayo akapi. Angam diyo mat kayat. Itata nagtubo ka nagbunga, dagiti mula tinagmula. Takawon. Kat mapan mo ilakaw. Tirumbang kang ka, kat may balawd. Un kagpaso. Ay, kasyan da ka. Di nakadibaybayan, paray. Pangasim, paray. Ay, sorry, pare. Ah, Sagana ka. Tainton madamdama. At danton dagiti pulis nga umay mangalakan ka. ay, paray. Kasyan da ka diya, paray. Malungsot ka itan, iti pagbaludan. Ay, tatabadong! No dakas tinaramid mo, dakas mat ti supapak na. Dakas ti agtakaw, basol kan pakaibaba inamday ta. Ala sige! Didan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.